sé Banais na Bliadhna le morín nicht Gleod an leor a hacam an teachgutse. Hami galefig Kindle. Ach, sin an gátoch agus ha an leor siori ein an an cló agus mar I leor. Si príomh character na scéalach seo ama. Chanil ama pósta get a carrigan a pósig a hula jira hiachgain ha colach ha kuchiganile a pósig agus had ulig a giari frésantan gymadur agus varach choskish a ha a leibe vi frielig na bainsin seo a cianoch na présantan ha rút ille a ha cwr drag anna agus sé sin gan bhí ben na bainse a cwr na carrigan shingeltje eiske borst na shingeltjoch agus siit faravel anna na de hai ag Banais a banacharich shonak. Ach, ag borst na shingeltjoch an tuair seo ha feth dol a ha gen varel the anna ma dhéing vainsin, frésantan, agus a húlalrút a ha a leib Banais as an lá an dú. Agus beat a bríing dól agus anna mun a jiffer frésantan a cheannigiet jo dan a carrigan achge. Agus ha anna a gra ri dól. Ma fósis mi ha mi caet a rush wish na chiolachan a yomi hín as jé na ha misje cosk présantan do dhéanile harnam blionnachan. Misje cúteoch ars a dól. Mar I big dunne seach dunjacking pás a tuvis dai coig blionna bechor gein cachi chéle fásig as in a présantan ein horste, gar a voor udan. Ha kuch a vomitjen na de wehe, a vis saljer ut, gebrach, jiffer over. Smöni hi a vomit sin miertjen je horsen wonorsen en jeeg ichke gal a rashike en biggie lekker lis de breren te roei maar jaar a machas a biel. Karsan de begorin veel koig blionna. Karsan nach jian je aan een blionna na ja. Gav ik sin jian u kron er doen je sem bi. Jo ik sin bekken spoorsas. Agus jo frésantan agus gote sin gira gealacha ganórsin, garritjes J pásig, agus verige ein an colm seachnig a bhí ag borst nan shingeltjochers an gris. Charo gade udan goil tulig, vai kait anna mar garoi bringlis an an Swahili. Gadurst kalers an bikken jikken, as stoch smunchig Jane a fachkel hjarst, rekkerig mollig go krachtje, scho mi worrelte. Kerske leor, sessen. Nisching sin. Well, sin an planne met ha dol agus anna a dolle fásigs het a dolle vialle de goede dunje sannig gaif. Jo het 4 jo frésantan, ja erikit, korma via school, hal harish, jo het koig miasen an pok. Jay Goethe gegol kjar. Maar se film a as a leor seo, kan het gyda romantic comedy a haan. Ach haar ut ma yeng a ha karan farcical kujok, a ha te de stoch ro eving a vi buloch 4. Ach koe ka vis, de duten ha deunig giri ag baintjes an la haan. Koju a farach a vi eving ha a leor gyma ferreste levig agus gyrrig agus ha mi ceintoch gan corde ri tor leveteren. Stoch gewis op heen Banais na Bliadhna a levig agus ma ha bevelum a barrel a chlointje. Agus bi mis a nachach goin le leor ille.